umfazi-ke wama-clean sheet yena-ke uSipho Chaina ekathi-ke uma ubheka nje lapha-ke emuva sibilibili esibisi esiyema ndaba ibo-ke bazovala lapha-ke emuva kulo lapha-ke iqembu le-Orlando Pirates Mbatha Mofokeng Makhawula ibo-ke bazobamba lapha-ke isisu kanti-ke phambili baphethe-ke Ozwin Apolisa Yanela Mputhuma nelapha-ke uTsepang Murimi yona-ke iRia Vaya osemkantshubo mvuke embukeli mawuzomkhumula nje amaqedzi afana nabo-ke oMamelodi Sundowns Mfolozi Magele Mobi Rapo iyo lapha-ke i-back four yaso-ke lapha-ke isiwelele khona lapha-ke uHizu Mukhuwane Mahamana nalapha-ke uTebogo Putsane bathi nje wayisusu soyimela baphethe-ke umdlali owanikezwa i-Orlando Pirates indebe-ke ey'mbili ze-MTN 8 okuyena lapha-ke umashonisa yena-ke TV uzodlala umtshini we-satellite ancho vele siyabe sibhadele ancho vele siyabe sikhokhile liyasuka liyahlala Orlando Pirates yamkela lapha-ke isiwelele kwesigaba minzela isigodi bili mangabe-ke ehlangene. We are yet to see a first half goal. Sibhekele ukuthi-ke mhlawumbe-ke namhlanje singathola-ke igoli-ke elizongena ngaso lapha-ke isombe Sipho Chaina edama lapha-ke uPutsane uyakhala lapha-ke uPutsane uthi wemkhala ungenzani uthi uChaina uzoyixoxa masifika ekhaya okwamanje la sisemsebenzini ayikhulunywa leyo ndaba ixoxwa eFukenga Racho Marafetsa Apolisa wenze njani ufuna ukucela indlela Apolisa Oyindoda goals Oyindoda goals Oyala Ricardo Kosa fimba lapha-ke 10-1 biza amaphoyisa konakele mntanami uthi yangena Ozwin Apolisa uthi ugosi-ke amavena asaphumile madoda alikho-ke icaleni ngayovulwa leBloemfontein awekho amavena sibilibili Mofokeng yakhala lapha-ke uMofokeng uthi-ke ukhahleliwe uthi umsizikana Mpempe ibhola elaso lapha-ke isiwele lampona ke sibilibili Mosha Sopatala phakathi ebhokisini Oyindoda goals Oyindoda goals bathi makungahambi kahle kini uhambe kwamakhelwane ufike khona ujabule nabo makubahambela kahle angisho ukuthi ngithini Yanela Mputhuma awuthudla lapha-ke Mukhuwane liyadliwa ibhola lakhe talent Mbatha awuthi yazama Mbatha awukwakhala awuthi uyangena amathalente awefani yena-ke utalent Mbatha bamphelezela bamphathela ikhwama ungazifunga ukuthi-ke uyetekisini-ke ngempela libhekela lapha-ke eThekwini ekhaya Mofokeng Apolisa ufuna-ke sibilibili phakathi ebhokisini sebenza lapha-ke uGoss uyala Ricardo Kosa uthi ngizele nina madoda sebenza lapha-ke emuva yena-ke uRicardo Kosa uyalidileya lapha-ke Apolisa wenzela ukuthi-ke ameke endaweni e-right usibilibili uthi-ke Mosha Sopatala uthi uGoss kwagoge zona uzobuka Ricardo Kosa futhi akubheka njekeshelela ngawo koshulwe enkani sebenza lapha-ke uGosa kodwa-ke liyamhlula uSibisi eliney'ntambi ibhodlela sinda ngokulambisa Nigeria ikhona-ke la ayigqamise khona la eNingizimu Afrika nathi ibhola-ke manje likamashonisa Khabakathon nayo leyo mpahla sekwaduma izandle uthi umashonisa ngikwazi ukudansa liqale lapha kulo-ke ibhodlela
bayisa ngapha ke lenkundla ladliwa lapha ke kuNdaba uyalwela uPhutsane uthola lapha ke uMashonisa Shonisa yadlala TV wadlala umtshini we-satellite uyalapha ke Oswen Apolisa uyaliphakamisa Apolisa uyafuna ke Mbuthuma Gos sebenza lapha ke Gos qala uye lapha ke uRicardo Gos ome lapha ke endleleni yeqembu leOrlando Pirates ishe ke umkhonto wakwaZekhaya bekuye lapha ke uThabo kusolapha ke Sombe esoqala right over right Makhethen Makaula bamvimba lapha ke Makaula talent Mbatha oyindoda Gos Muremi liyamhlula Muremi Ricardo Khosa uyilo evimbe njalo iOrlando Pirates rapho yamnanga nje iswelele Mkhwane Mahaman Shonisa Vincent Pule bamdlalisa kabi uthuna Pempe abe free kick yeqembu leswelele akupheka nje keshelele ngawo koShunwankani ulikhipha ekhishini nangu uMashonisa ngene ekhishini la kaSibilibili uvula ifriji uMashonisa thina sikamahlalela khipha lapha ke pass kana kusho amathalenta wefane ejibana lika Muremi kanje amabili umdlalo usaqala akangaphumelela kodwa ke nangebuya futhi eyenza leya run ubhekana noRicardo Khosa yadlala TV yahle mnyam engaphakela inkundla nanti hloke ibhola Mufukenga ibikhala le ntokazi ke ngesombe sokuqala nazi ke manje ke ibuyile ibonisa lapha ke ukumamatheka sebenza lapha ke Ricardo Khosa egeza nanti jubane ke manje lensizwa ke eqeda ngena uye lapha ke uManelise sibheka lapha ke Ngwato nangu Ngwato eqeda ngena nje ushala lapha ke ubushino eshintshayo Litheli emuva lapha ke Magele nange gamo Ricardo Khosa Muremi oyindoda Gos wakhalu uRicardo Gos udlala ngomentshisi eduze kwendlotshani yasinda ngokulambisa iswelele uthi uyahlaba uyadla Muremi ozodlala ke magama anqa lapha ke ihora lesithathu umdlalo weqembu leKaizer Chiefs izobe ibhekene lapha ke neDurban City yona mdlalo ke ekuzokwethula lona ke kusasa sibheka lapha ke Tshepa Muremi dlala noTito angutito ke manje iphakamise efaka phakathi eboxini akupheka lapha ke mukelele yathuba ebelithole lapha ke Mufukenga elinqa izivele leli yathuba ebengalicisha leli yabhola libeke lapha ke Dlingane Mbeza embonile lapha ke uTito yena ke uMfukenga kodwa ke lamshala lapha ke ehlombe akangalithola kahle